Ekubingelele-ke mbukeli ekhaya ngwamukele futhi ohlelweni lethi SK Media Production. Ngicela umusa le channel uklikhe i-subscribe button kanye ne-bell. Kanti futhi ungakhohlwa lapha nokucinizela i-like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi seni ganza kwethu siqonde ngqo kwesikuphathe zona namhlanje. Kanti-ke ngiphathe zona namhlanje udabeni lokuqala mbukeli ngiphethe udaba laphana ukuthi usekhuthaza waphinde wabangaza abaningi laphana-ke ukhangelani imhlongo waziwa ngo-DSD holi iqembu losaziwayo endimeni yamaskandi lapho khona bethule khona isimemezelo ey'nkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi usezovula-ke laphana-ke i-brand yakhe ezodayisa iy'mpahla ezohlobo lonke futhi engakhethi muntu. Kanti edabeni lesibili siphathele udaba laphana ukuthi-ke usephenduka Ihlaya uNgizwe emgcuni emva kokuba kutrende ipost ey'nkundleni zokuxhumana ebekade esebenza khona eqhuba ibhala. Manje udabeni lokuqala-ke mbukeli singena ngicela ngiphethe udaba laphana-ke u-DSD mhlongo holi iqembu losaziwayo sekhuthaza waphinde wamangaza abaningi laphana emva kokubethulela isimemezelo sabalandeli bepheji lakhe laphana enkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi-ke usezovula laphana-ke i-brand yakhe ezodayisa iy'mpahla ezihlobo lonke. Lokhu kulandela ukuthi laphana u-DSD bekade naye eqokwe amanye ama-brands amakhulu ukuthi-ke ebe yinxusa lawo, kodwa ngesizathu sokuthi-ke bekungakhokhelekanga kahle lapho-ke ekhetha isinqumo sokuthi-ke evule laphana-ke i-brand yakhe ezodayisa iy'mpahla-ke zakhe eqondene naye. Le nsizwa-ke mbukeli iphinde yagcizelela laphana kubahlali baseNingizimu Afrika kanjalo nje nakubalandeli bayo bedlulisela kuwo lo myalezo ukuthi-ke kubalulekile laphana ukuthi usebenzise lokho okuyikhona onakho noma okuphika ukuthi-ke ukwazi ukuyiphilisa kanjalo futhi nokukhuphula laphana umnotho wase-South Africa. Le nsizwa lena-ke izoba inesifiso sokuthi-ke laphana i-brand yayo le ikhule kangangokuthi emculweni kamaskandi abaculi abasezofika kube khona abazoba ngamanxusa njengoba sazi nje ukuthi-ke ukhuzana uyinxusa kaJonathan D nomthandeni iy'nxusa kakhathi nabanye abaculi. Ithi nayo inesifiso sokuthi-ke le brand yayo le ibekwe lelo zinga ngomuso ikwazi ukuthi nayo ibe nabantu abazoba ngama-ambassadors ayo brand. Ayitheke le nsizwa futhi igcizelele ukuthi-ke akusiwona bakwethu umfaniswano wangaphansi kweqembu layo, kodwa kuzobe khona iy'nhlobonhlobo zawo wonke impahla ongasecabanga. Ngicela ukuthi-ke nje lapha siyi-SK Media Production asisaphotheni bakwethu ama-brands asemakhaya. Lokhu kungenza ukuthi ucela ukuthi-ke nawe ku-comment section ubeke laphana uvulo wakho ngalolu daba. Kanti-ke mbukeli udabeni lesibili ngiphethe udaba laphana sebemphendula Ihlaya laphana-ke uNgizwe emgcuni ey'nkundleni zokuxhumana. Lokhu kulandela ukuthi laphana-ke uNavigator Gcwensa kanye noNjoko beveze ipost laphana-ke yakho uNgizwe emgcuni laphana ukuthi-ke eqhuba ibhala laphana elinenhlabathi. Kule post-ke caption mbukeli ubhale ukuthi laphana-ke baphi ababehlekisa laphana ngoNgizwe bethi akatohozi ivukile yasemachuneni madoda isilwane esinamandla esinyukela intaba sigijima ngo-180 km/h. Phinde yathi-ke le nsizwa siyakubongela nyanda yemkhonto sizihalala sibonge nakubaba uVTouch umfokanala ngokusivusela inxele lethu sethembe uyigubha kahle emgodi lapha emathole funerals. Yize-ke noma mbukeli ngokufundeka noma uma ubheka i-caption ngendlela ebhalwe ngayo le nsizwa bekuvele ukuthi ngidlulisela iqhawe lapha lelo unganamazwi okuyibongela laphana, kodwa abaningi akuhlalanga kwabaningi kahle lelo daba. Abanye bebone ngokuthi lapha lezi nsizwa lezi zizama ukudicilela noma ukuhlekisa ngoNgizwe laphana ezweni ngesimo abhekene naso njengamanje. Abanye bebebuza ukuthi-ke ngempela uma ukuthi bebenesifiso noma bebehlosile laphana ukudlulisela amazwi okumbongela uNgizwe bekungani bengaqondane naye laphana ku-private bekhulume naye eceleni. Kanti mbukeli sengiyiguqisa ividiyo yami namhlanje ngicela ukuthi laphana e-comment section ihlangane khona ubeke uvulo wakho ngalolu daba. Sophinde sibonane futhi nakwesinye isikhathi ngiganza kwethu sabo.